40. Revelation chapter 2 ni. What is it? What is it? 타이틀 bahayno asa kokjo kan saram sumjago especially church no chunno amno asa kok na to ama hangala kok korila kanwa hamsak ma haino kai ano tabu hamsak thalia e osang kaisa also Christmas puila ma hamsak mani belai ma kai to no depa ma ori bukhabu most of the most of the spider I love watching mana compromise level asal kami sobi apa yang kaya kalau tam sa amno kok kaya sana jas kawan karena ni musumu sana musumu negaki hamsa mo ya hamsa ni ya ni lagi kok koma itu tahu kong ya asal sih tu apa na for di hipis ni ipis ni mau pakai tahu saja mas, ipis ni mana? Neng ipis pun di bawah sih kalau awak kasih tahu Jews, memang lah. Paul ngomong so, ada least privileged person di so, to tell to tamsa Gentiles di so, okay? Kalau secret kau harus sana. So Paul as a Jews is a bit, ipis ni mau kalau Gentiles orang boleh tahu boleh about Jesus Christ. Tahu tahu sendiri dari mana aja solusi. Haleluya. Kau ipis mau tahu, jangan ipis ini kayak tetap tahu itu. Nor jepro, ani dong ya pisaka. Aku nor Arab belai Hamzah ya tahu. Asal seorang ini kembali anak Hamzah Aliyah. Kalau jeplo Hamzah baik Hamzah Aliyah. Ini eksekutif. Tangi yang hamzah thalia zaga sopai ya. Tangi hamzah thalia zaga orang tahu sopai maklai. Haleluya. Praise the Lord. Hamzah lain tu kaham. Awal bagi tu. Ini belai kilo. Orang selebriti sopai yang kakek zaga rimanya. Yes or no? Yes. Ah. Karena kaki jam kita ada lagi pun saya buat awak kayak lagu saya. Aku bisa bawa ke. Bagi jadi di suntik untuk maya supaya tadi saya suruh nak tu itu mana? Ada. Pandang ni zagon ke? Lain saja lah. Haleluya. Praise the Lord. Even kopi ada orang ni. Ada. Restoran pasal lagi tak, leh, ada. Ini sebelum saat hal aja di jalan kan, apa bayu? Baru muncul sekali, baru kita pasti bisa kayu. Agak duit, agak main kan. Aku pun mau sibuk dengan kerja apa ya dah? Ya mana tiklai aja, oke. Pusuk esen, hamzah beliau sangat, hamzah kalian sangat usah. Angarap gerika. Amin. Haleluya.